Slobodna, draga duhovna djeca. Evo ispovjedamo, liječimo. Dugo traje to. Neiscrpni su iskušenja, neiscrpni grijehovi i neiscrpan je oproštaj i milost Božja. Zapamte dobro, kad ponestane snage u molitvi, bilo čemu, što želi da se ispravi kod tebe i kod drugih, treba ti vjera i molitva. Gospod se obrati. On stalno sluša. U nedostatku mučiš se, smatraš, tražiš po knjigama, tražiš molitvu. Jednostavno, pitaj njega da ti dođe u pomoć. Ako se ne slažeš sa ženom, da ti dođe u pomoć. Ženu da smije, sa roditeljem, isto tako. Na poslu. Nemojte zaboraviti. Gospod je uvijek i čeka da mu se obratiš. I kada mu se obratiš, normalno, kao svoma milosrdnom i kao svoma dragom djetetu, neće te uskratiti. Vidite, na zdravlje i spasenje. Amin.